wevangeli lenkosi yethu Yesu Kristu eyehla yaba ngumuntu ebantwini yasigweba isono ikuyo yona inyanga lishunyayelwe ivangeli likaYesu basuswa abantu ezonweni kwalityalwa inhlungu phezu komhlaba eziza ngenxa yenkohlakalo uthe uThixo ediniwe sisono esisenhlizweni emntwini uthi ububi obungaphakathi kwenhliziyo yonyana womuntu busuke bandidina ndazisola ndazohlwaya ngokumdala umuntu uThixo bazalwane akazange nangemini enye adinwe zizinto esezenziwe kuba isono sesenziwe siyipasti udinwe uThixo zizinto ezisenhliziyweni inkohlakalo athi unyana kaThixo sisindise enkohlakalweni namhlanje ingxaki khona kuwo wonke umhlaba osopolitiki kwelicala bonke bagqugquzelela inkohlakalo ukuzondwa kwabantu ngabantu phezu komhlaba baphethwe ngamayelenqe ukudiliza abantu nokubulala abantu phezu komhlaba bayalibala ukuba le mzimba womuntu uyitempile yokuhlala uThixo ngawo umoya uSathana wamchukumisa uJobi kodwa umoya wakhe uThixo wawukhusela kuba uyindawo yokuhlala kwakhe uThixo ehleli ngaphakathi kukamoya oyingcwele umoya oyingcwele efuna indawo ngaphakathi komphefumulo womuntu umuntu ehleli kuyo inyama uyindawo yokuhlala kukaThixo apho zonke izitho zipheliswa khona masisuke enkohlakalweni simoyike uThixo simthande uYesu Kristu umthunywa othembekileyo amen.